بله جالی سرکوماریا ترکیه و تایید دست نشان کرنگ و درخستنا پترولی بطایبتی جل چیایی گباری لشرناخی زیده بوین گرنگیا ویکی جبو ترکیه جبو باکوری کردستانی چیه سروکی اوده یا بازرگانی یا جزیره بوتا یا باکوری کردستانی عمر فاروق یلدرم میوانی منه بخیر هاتی که عمر فاروق گرنگیا درخستنا پترولا گباری لشرناخی چی يعني بو ابوريا تركيا شاوايا دست بكده بپرس نهو تشتا نهو داد كافي تاريخ ايرو 58500 تخمينا حتى داويا ساله خال هفتي 5000 بده هفتي سيره بده طبعا نهو تركيا هيجا سر صاده بكويجي ديساجي بيوستيا و هي صاده 10 انجا بكاره بدي بكه آبوری رانش تجارت ترکیه را وش نوا ایتالات و اخراجات یعنی ریکرون و استاندنا مالی داشتی او آچها شوی راجی تشت گلیک مهمه درکتنا پتروله چونگو پترول تشت گلیک لازمه که عمر فاروق نبقاسی گوز زنمش در فی شرناقه گباری لباتمانشی گو پترول درد که جهن دي اكو بترول عادي اماني هيا اوجي باكوري كوس اوجي يعني حميجي واقولت باكو دات كافي شرط دات كافي طبي انه تشتغل شرناخ دات كافي تشتغل جبار دات كافي تشتغل دارين ديتر حميش كده دات كافي باطمان عادي امان شويدي حميش كه قد بقد زيادتر يعني اوا 20000 دست بكر هيش نو حيواناتي 58000 و سری سال هی بگه 75000 بس نوجی درکتی هی نوجی درک که هی جا نیکال جزیره جیله دادن وقت توجی زانی یعنی سیاح دنیای گراین یه جغرافیاجی برای دنیای گراین هی سال 800 درجی سال 900 درجی حتی به 10000 جی کی هاتیل جزیره بوتا منطقه جزیره بوتا چوای باکور گراین هر باسا نفته کرنه باسا زفته کرنه مثلا جزیره بخاطر اصلا یاتاقین گلم مازن هنا هیوین درکتنه نه وقتی جزانی نو جزیره کوین مثلا باز باقورتا مثلا هو گندکی جزیره هیا نو بازفته نووی بازفته یعنی وقتی افجی اشارات گلم مازن نه و اف سیاحین برای هاتینجی باسا نفته و باسا زفته هنگی سر عرض درکتنه و باسی کرنه فداویش هرمی را چیه مثلا شرناقی را جزیره را باطمانی را سمسوری را خود از وقت نهو رئیس جمهور بازرگانی جزیره اد بجم حتی رافینه نکوه مملکت ما در جزیره در رافینه نکوه قسمه گلی فایده نهوش مرا خیا هن ایش واقعی کار کرده شغلن هن مهندسین ما بلکی بده شغلن لی فایده ملتی نهونینه بس حتی رافینه دفمه چه به هفیده هنگی ملت ما همی ببینه چونگو ایرو بنزین مازوت افتشته هنه په نقل کش مرسینه آنش اسکندرون تن جزیره اما آنگا دفمه افقا پتول کل زیده هی رافینه تده چه به هنگی تشتکش مرا نمینه نقل وش مرا بینه حق نقل وش مرا بینه ام ایرو بینی مثلا 1960 هنگ باطمان کی دیا و نه باطمان کی دیا من همی په پتروله سب بیجی حتی رافینه چه نبه از بارنا که ملت ما توی فایده گشوی شده بینه لباس هنگا وقتی اکونومی ترکیه پراز به فایده که بده و دیستا شوه دجی فایده که هیا یا ملتی جزانی که عمر فاروقانی گلک بالکش یعنی مثلا گلک زنگینی دولمندی بنعرض و سر عرض جی دو جغرافیا کردان ده درد که لیجی هری هجار جی مقابلی و ای آبوری دیسه لدفری کردان چما؟ خود دنگ بیش ماز گلی کوین داشتی گوتنه یعنی تو کی دفعی زیرو زیوه ل امچکی وقتی هر مشکلانه و هر تشتن نسبحیتیه یعنی مخابن ایرو اما بس آشتیت رنگ ما ود به اما گل که ود بینه افقا ملتک ام بینه حسرت آشتیه و بدی یعنی هاو پشتیتر من نخواشی حق دنجی مناوی نخواشی ولات مدجی هبه از دخوازم وی پرسیجی بکم که عمر فاروق یعنی مثلا نها جبو آبوریا ترکیه و ساتی گوتن کو دو مقاسی گران لسر ترکیه هنه یک
روشا پرین درو تایبەتی دلار بەرامبەری لیرەی تورکیە یەک ژێ روشا پەترۆلی تورکیە هەر دوواران دەژی نەهات ڕەوشێک نەباشتەیە divê petrolê bikirê petrolê jî bi dolar dikirê dolar jî giran e yanî cihê yek bargiranî divê du bargiranî rastiya vê yekê çi ye yani hinga tişta tu bikirê yani em jê Tirkî bêje ham madde Belê. hinga kirîna te ya ham madde hemî dolarî be tu nikarî hêdî rastî tu bikarî mesela enflasyona xwe bêxî tu welê çekî miletê de bigê hemî tiştî yani ev rastî ya memleket te û ev rastî jî heqeten jî divê qanûnên me nîka serî de bên avakirin hin qanûnên gelek wegotî derheqa mafê mirovatiyê de û derheqa temel heq ve özgürlük ji tê gotin Tirkiye we yani mafê mirov de divê sermaye jî xwe rehet bibîne xwe rehet dîtina sermaye baxiliye hukuk sistemiye ye û baxiliye hukukê jî yani ew hingê belkî pê wê sermayeyên ji derve bê bikeve tê de heta bikare vê dengê bibîne û hingê jî belkî bikare bê vedî hevdûra qiyasîk bê ber hevdûda qene hew piştî yani her jî ji xwe tê gotin got ewleyî nebe dera ewleyî sermaye sermaye tirsûker e sermaye lîmanên erdê emîn digere dera ewleyî tê de nebe dera hukuk erdê hukuk wegotî sermaye bêje wela heye a nîne mişkileyê derkeve an dernekeve sermaye nayê vedê û mişkile jî pê wê mastir dibin rast gelek spas bû te Ömer Faruk dibirim li stûdyoyê mêvanê